turagushimiye kuko wabanye nacu muri ino joro. hari benshi bajyamye batavyutse ariko twatwiyumviriye ko tuzi gukundana kandi twitwararika. reka iki gitondo mana tukubone, reka iki gitondo mana utwiyereke. mana wagize neza, mana turabizi ko twitwararika, turakuzi kudukunda, turakuzi ko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ducungure. Nico gituma duhagarara dushima izina ryawe, nico gituma duhagarara tuvuga ati wagize neza, wadutabaye muri byinshi twari baruhebwa. ariko iki gitondo ibi bihe tuba turimwo turazaho tukisanzura, bitaba bikwiye ko tubikora. reka ubwiza bwawe, reka urukundo rwawe bane nacu. iki gitondo mana turaguhaye ikaze, turasi bitakumva ko, turasi imitegekere y'abagwanizi, turasi imitegekere y'abazimu, nyakubahwa biza guhungabanya igikorwa cyawe. ariko dusabye ubwiza bwawe, dusabye neza n'iki gitondo, dusabye nyakubahwa mana turaguhaye ikaze, turaguhamagaye mu mitima yacu, turakubwiza ati wakoze, turakubwiza ati wagize neza. reka ijuru ritegeke, reka mpemu yera ayobore, reka urukundo rwawe tuhomeho, reka nyakubahwa ugira neza kwawe aba ariko ugendana nacu. mana turakubwiza ibyo by'amahoro, reka amahoro aganze imitima yacu, reka uduhe kwidegembya mu buntu bwawe. ugize neza iki gitondo mana, tukuzamura icubahiro, tuguhaye amashimwe, twavuze ati wagize neza, ni byinshi wadukoreye tugushimira. mana turaguhaye ikaze, mana turakuririmbiye, mana turaguhaye ikibanza, turakwinginze nyakubahwa ubane nacu, uzobugize neza. reka nyakubahwa uyobore, dusenge abari inyuma, dusenge abadakwa muri iki kibanza, dusenge igikorwa cyose kiza gukorekera ngaha, turasengeye umuyobozi mana ugendemo neza, umwungere umugirire neza, ibyo ugomba aba aribyo bikoreka. ubwiza bwawe n'ibitangaza bibane nacu, tuzi ko dukunda, turizeye ko byose biyobora mu izina rya Yesu. Duhimbaza Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu. Himbaza Imana, indirimbo y'172 duhejeje tugenda n'indirimbo y'109.
z'umutima wabuntu webutangaje utwikiza hanako wabuntu Yes.
Mana turagushimiye cyane, Mana turagushize hejuru, uri Imana ihambaye. Mana waturinze iri joro, Mana wadukoreye ibyiza, Mana wadukoreye ibitangaza, Mana wadukoreye imirimo itangaje. Mana nushime, turakunezerewe. Oh, twiyegere. Mana tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Use the microphone. Hallelujah. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo riri muri Itangiriro 37. Dusome duhereye ku murongo wa mbere. Baravuga ngo inzozi za Yosefu. Yakobo mu gihugu se yabaye muri nyambukira, icyo gihugu cy'i Kanani, urubyaro rwa Yakobo n'indi. Yosefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yari akiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakasi, kandi yama bagira se inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yavyinisha Yosefu kuruta abana biwe bose, kuko yamuvyaye ashaje, amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Bene se babona yuko se amukunda kumubarutisha, bose baramwanka, ntibaba bakimuraba neza atari ukumubirika. Wa 18 bamubona akiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriya Karosi araje, muze tumwice, tumuterere muri rumwe muri ibi, tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi,
duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi cara muri iyi, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. Reyubeni avyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arababwira ati enda tureke kumwica. Dusimbe dusome umurongo wa 26. Yuda abarira abo bavukana ati vyotumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya? Enda nimuze tumugure n'abarya Bashimayeli, amaboko yacu yoye kumukorako, ko ari mwene data tukaba akarakama. Baca baramwumvira, ahita Abamidiyani badandaza bakwega Yosefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli amahera y'ifeza 200, bashora Yosefu muri Egiputa. Igitoki ari ibiharage. Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, yitana muri impuzu ziwe, asubira kuri barumuna be ati umwana ntakiriyo. Bari bacu bakoze none byo ndakwira hera nta 31. Babira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, bawujobeka mu maraso yayo, barungikira se wa mwambaro muremure w'amaboko, bamutumako ati uwo mwambaro twawutoye, raba ko uwo bari umwana wawe canke atari. Arawumenya, aravuga ati ni umwambaro w'umwana wanje, igikoko c'inkazi caramuriye. Yosefu yaratabaguwe nta kindi. Yakobo yitana muri impuzu ziwe, akenyera amagunira, amara iminsi myinshi agandariye umwana wiwe. Tekereza kugandarira umuntu akiri muzima. Abahungu biwe n'abakobwa biwe bose baza kumwirura, ariko yanka kwirugwa, ati nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira. Nuko se amuririra atyo. Imana itugirire neza. Naye majambo twumvise Yosefu na bene wabo. Yosefu numwe mu bana ba Yakobo, ariko atabyagwa n'izi nshoreke, kuko Yakobo abagore biwe babiri bose babuze uruvyaro, baca bamuha inshoreke ziba arizo avyarako abana. Ariko mu gihe cyo gupfa kwa hafi yo Rakeli, ari hafi yo gupfa, abanza avyara umwana wiwe wa mbere yitwa Yosefu. Mu nyuma umunsi wo gucikana avyara Benyamini. Benyamini yavutse Rakeli ariko aracikana. Nico gituma aba bana babiri, Benyamini hamwe na Yosefu, Yakobo yarabakunda cyane. Haleluya. Kuko bari abana b'amaraso yiwe 100%. Ariko bari abandi bana, ego bari amaraso yiwe, ariko bavuka ku nshoreke. Haleluya. Abagore babo bagaca babiyitirira, ariko bavuka kuri ziya nshoreke. Twumvise ngo ziya nshoreke zitwa gute? Nshoreke ziwe zitwa kandi avyihuze sibyo bikenewe. Mwababonye? Turibuka igihe Yakobo ngo yaravuye mu mirima, arivuye kuragira, ngo ahura n'umugore wiwe, aramubwira ngo uyu munsi urandarira. Aramubwira ati urandarira kuko nagutangiye ikiguzi. Yakobo mu bantu bari barushe, akiri hariya kwa Labani yararushe cyane. Yari afise abagore babiri kandi babana, umwe ari ihema rimwe riri hajya, irindi riri nkonga. Yashika agasanga abagore babiri bamutangiriye mu nzira. Tuno munsi urari wanje
uwunda turari wanje teka umunsi umwe ni Reyubeni menga ni Reyubeni cyangwa ni Simeyoni ngo yaravuye mu murima yavuye mu ishamba kwamura amadudayimu ngo twari utuntu turyoshe basi tugereranye kujya kw'inkeri kera tukiri abana twaraja kwamura inkeri cyangwa amufe mwarayariye amufe bavuga ngo ajyanga inkoto ariko natwe twarayariye inkeri ari utundi tuntu twakunda kujya twaruje twaba mu miyaba batwita gute dutukura nawe yari uwo mwana we yari yamuye amadudayimu ngo yararyoshe cyane icyo gihe Rakera abwira Leya ati n'umunsi umugabo arandahari ateka banza umikiguzeho kugira azemo ikiguzi amadudayimu arayajya aramubwira Yakobo Rakera abwira Yakobo aramubwira ati n'umunsi urandarira kuko nagutangiye ikiguzi natanze amadudayimu y'umwana wanje tuza kundarira yamabuke yararuhiye mu nzira hanyuma abyara rero uyu mwana Yosefu yari yamubyaye kuri Rakeri direct icyo gihe Rakeri Imana yari yaramuzivye kuko amaze kugira ubwibone akabona ko ari wakunzwe Imana nayo acishamo agakode icimwima abana Imana yacu nigitangaza kugira ngo Rakeri bashobore kumurarira Leya bashobore kumurarira Imana icayugara inda wizibura inda ya Leya wari yaranswe iki gihe rero Yosefu amaze kuvuka se yaramukunda cyane abo mu bana bawe bari akantu kunda kajya kana musigaranye mu rugo abandi baragiye barasotse duherereze dukunda gukunda kuko niko tuba dusigaye mu rugo haleluya kasa nagaherereze kuko kakurikirwa na Benjamin hanyuma ngo akabaririza umwambaro nababwiye umwambaro wa mbere wa Yosefu umwambaro yambitswe na se umwambaro yambitswe n'abavyeyi ngo wari umwambaro mwiza benshi uyu mwambaro turawuvukana uwo mwambaro tuba tuwufise mu buto bwacu tuba tukiri bato tukiri mu myaka y'ubuto uwo mwambaro tuba tuwambaye ni umwambaro umuntu wese aba afise inyenyeri ishininga ibriya irabagirana umuntu uwo mwambaro aba ufise igihe muri iyo myaka umuntu ababona destiny yiwe ababona yari karaje ababona icerekezo atarahura n'amakorosi menshi umuntu abona icerekezo abona imipanga abona imigambi ukayipanga nzokora ibi nzoba muri ibi uba wambaye umwambaro w'ubuvyeyi ukwa mama wawe umwambaro w'ubutesi uwo mwambaro nawe mwara wambaye aho utagira panike muri wewe yo kwibaza ngo ndagiye iki ndambara iki ibintu byose bimeze neza haleluya ibintu bitondetse utibaza ngo wiyumvire ku buzima cyane abavyeyi bakwiyumvirira abavyeyi bakuriha ishure abavyeyi bakwambika uba wumva uzokomera uba wumva uri umuntu ahambaye uba wumva muri wewe uri gitangaza uba wambaye umwambaro w'ubwiza haleluya ubwo buzima urimo ubaza ngo wari warabutegekanije mu buzima bwawe panze zogira gutya bazora y'umwaka ugitangira wapanze zogenda gutya ariko ntuze amakorosi ari imbere yawe hari amakorosi menshi ukubaka ukakora mariage bwati nzovyara abana batanu uwa mbere nzomwita Gikundiro wa kabiri azoba ari umuhungu kamenya no upanga ibintu ariko numenye ko imbere yawe hari amakorosi yo kubita umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu bimeze neza umwaka ugira kane
agatangura kuza igihushano cy'ibyo barapanze mu buzima, ibyo wategekanije mu buzima. Haleluya, haleluya. Mu myaka 40 nzoba maze kubaka inzu, nubatse nizo gupanga, n'imyaka 50 nzoba nekanye kubita 45 kiri muri shambure tugipanze. Kibaza ibintu nibyo ndarapanze mu buzima bwanje. Umwambaro wawe bene wanyu barawukwambuye, ibyo wategekanije mu buzima sibyo washitseko. Bakwambitse umwambaro wundi tuzovuga ejo, umwambaro wa so barawukwambuye. Haleluya. Uragakobwa keza, uri smart, ugata nta muhungu yonyanga. Bene wanyu uwo mwambaro bakawukwambura. Myaka 20 gakubita, 25 gakubita, 30. Bimeze gute? Ko atakantu kagikacira 35. Wowe ukibaza ngo yacambaye umwambaro wa so, kumbe ari ikindi cyambaro bagushizeko, bakwambitse. Haleluya, haleluya. Turakeneye kwambara umwambaro wacu bwite. Iyo myambaro yindi itari yacu tukayikugwa, tukambara umwambaro wacu bwite. Haleluya. Iyo ucyambaye uwo mwambaro wa papa wawe, ikintu cyose panze kiragenda neza, umugambo ukoze uragenda neza, gahunda zawe ubona zitondetse neza, kuko wambaye umwambaro w'igitangaza. Haleluya, wambaye umwambaro w'igitangaza. Ariko uyo mwambaro unezera bene wanyu. Mwari muzi yuko abatugirira nabi n'abantu bakure cyane, n'abantu ni bene wacu, nabo dusangiye amaraso, batanezerejwe n'uwo mwambaro wawe, batanezerejwe iyo nyenyeri yawe. Kandi reka ndababwire bene data, wowe inyenyeri yawe nimba utayizi, cyangwa umwambaro wawe namba utazi agaciro kawo, ko barundi baraciye umugani ngo wambaye ikirezi namenya ko cera. Bene wanyu bobo baraza agaciro k'uwo mwambaro. Bawurunga ikirase, bawujobetse amaraso, utakiri n'umwambaro wo kwambagwa. Ntibari bana wambike Benyamini. Bawurungitse uzuye amaraso. Tirabasha kwako kambaro arakamwa, ari kamwe kakana kawe. Wagora wijyako. Raba ko ariko twawe gatoye mu butayu sinzi. Abantu kenshi bakugiriye nabi, baguhaye bakuroze, iyo uri mu bitaro nibo baza kukuraba cyane kugira ngo barabe ko kaciye, ariko uracyariho. Nibo baza kukugemurira cyane, ukabona kuzanira amata, ukabona kasa umuntu arankunda, kumbaje kongereza ibikudendo. Ariko abanyarwanda baraciye umugani ngo inuma y'inyabugingo itora mu ishamba ry'uwihiga. Inuma y'inyabugingo itorera mu ishamba ry'uwihiga, akongereza agasubira kongereza, ariko kubera umugambi w'Imana ukabaho. Dimanche ndarababwiye bariya abantu mu gihe cha Eliya byarabatangaje kubona kiriho, byarabatangaje kubona agihumeka kiri muzima. Bimeze gute? Yosefu ari cyari muzima gute? Eliya ari cyari muzima gute? Rujya muntu yabuze ahantu yicara kwe, none protocol kwe, ingo wicare ngaha hari intebe. Ega kite mu gitondo bamuyi protocol nayo irahambaye. Ngo wicare hano, izo sindi ntebe haziragaragara. Haleluya. Umwambaro wawe mu buto warawambuwe, umwambaro wawe kwa papa o kwa mama warawambuwe.
igikundiro cyawe cyo kwa mama wawe waracambuwe, ariko ndagutangariza muri iki gitondo uyo mwambaro wawe urawusubizwa mu izina rya Yesu. Urawusubizwa uwo mwambaro w'ubwiza. Byori urategekanije mu buzima bwawe, waronse igihushane, ariko mwe muyerembariye ngo ndababwire murasubirana kagaciro ka mbere, za nzozi zawe za mbere, asubirana bwa buzima bwawe bwa bundi. Iyo tubwira ngo Namani ngo amaze kuja mu mazi, yibiye mu mazi, ngo ava afise umubiri wo mu buto, ngo ameze nk'uruhinja, ameze nk'umwana muto, umubiri wiwe umeze neza. Haleluya, haleluya. Babizi wowe agara ndakubwira, ubuzima bwawe wari umuntu w'amahigwe mu myaka iri imbere, mu myaka irangiye, wari umuntu w'amahigwe, ufise amahigwe, ufise amashaba, ufise chance. Muri famille wanyu bari bagutegemeye, bavuga ati uyu niwe tubona nk'icerekezo cy'ubuzima bwacu, ariko usiko bimeze ubu. Ibintu byose byaraparanganye, byarapfuye, byarononekaye. wari barakwitegereza, wari ufise amashaba, wari ufise amahirwe menshi, ariko ayo mahirwe byavuye kuki? Ku mwambaro wawe bajanye, ku mwambaro wawe bajanye. Ariko Imana irifuza ko muri iki gitondo igusubiza umwambaro wawe, igusubiza agateka kawe, igusubiza agaciro kawe. Wagize amahirwe ko waje muri repentance, ubuzima bwawe bugiye gusubira kuba bushasha, gusubira kuba bushasha, uyicariye. Iwanyu niwe wafasha familia yanyu, ariko ubu nawe unategemea watu, wifuza aho gushigikira, wifuza aho gufasha, kandi wari inkingi. Hari abantu muri rikoraniro bari inkingi mu buzima wabo, mu miryango yabo bari inkingi, ariko uyu munsi ese twokwitiki sigatacu maze ntacu kimaze mu muryango wawe. Imana irikirambarira ngo irabasubiza umwambaro wanyu, irabasubiza umwambaro wanyu. Urasubiza umwambaro wanyu, Imana iragusubiza umwambaro wawe. Uranyumva? Imana iragusubiza umwambaro wawe wo mu buto. Nawe wari barakureba bakavuga ati uyu mwana wacu azotugeza kure, ariko bariko barareba ko babitiga siko byabaye. Ariko Imana igomba isubire ku ntango, ku rufatiro, igomba isubire ku rufatiro, isubire ku rufatiro. Byarapfuye, byarononeka, ariko Imana iragomba gusubira kandi kuguhagurutsa, kukunagura. Kandi amahirwe wari uyafise mu buzima bwawe, wari uyafise amahirwe. Ariko reka nababwire, ubushize niko ndasengera umuntu, Imana irambarira ngo inyenyeri barayihamye, ngo ariko hari kuwa kangahe, menga hari kuwa gatatu w'indwezi. Imana yambwiye ati inyenyeri yiwe barayihamye, ngo ariko ngo ntaco bakoze kuko bahambye zahabu. Zahabu naho woyihamba, naho woyita mu muriro, naho woyita mu mazi, ahantu hose uri buyishire igumana agaciro kayo, igumana agaciro kayo. Ntacyo bitwaye bahambye zahabu. Imana iragomba kubasubiza, kuba mwebwe, kubasubiza umwambaro wanyu. Haleluya, kubasubiza umwambaro wanyu. Abantu bagatangaza urupfu rwawe kandi ukiriho, abantu bagatangaza ko wapfuye kandi ukiri muzima, abantu bagatangaza kuko
baciye umugani ngo umukene na nyina haramwa. Imana irakugarukiye kandi buriya ndiko ndahanura we mukobwa wewe wambaye amarori wewe nyine apana we ujya yuko umwambaro wawe barawugutwaye, umwambaro wawe barawugutwaye, ariko Imana irawukugarurira muri iki gitondo. Umugisha uraza aho wogushikiye ugakoroka, muraza aho ufashe ugakoroka, amahirwe akagucika, ariko Imana irambariye ngo ndakubwira biguhaye amahirwe agira kabiri mu buzima bwawe, igarukanye amahirwe agira kabiri. Ndiko navuga ibintu bihambaye, Imana igarukanye ayandi mahirwe. Haleluya. Umwambaro w'abavyeyi, umwambaro umuhezagiro w'abavyeyi, mbega ibyo abavyeyi bari barakwipfurije, bari barategekanije nivyo urimwo, nibwo buzima urimwo. Uri mu buzima bunyuranye n'ubwo abavyeyi bawe bipfuza yuko ubamwo. Famiye yawe uko yakwibaza sikubayeho, ubayeho ubuzima bunyuranye n'ubwo abavyeyi bakubonamo. Imana irambariye ngo ndakubwira igukuye ico gihuzu utambitswe n'abavyeyi, utambitswe mu buto, usubiranye wa mwambaro wawe, ya kanzu yawe. Imana ikugiriye neza. Sivyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza kugira ngo wibizaza n'abakunda. Yadusanze twigaragura mwivata idukura iratweza hala lobe nazarita idofa yadusanze mivata idukura mazira tweza vuza tusha ikiruti yadusanze twigaragura mivata idukura iratweza umwambaro wawe bawujobetse amaraso, ariko Yesu ariko arawumesura. Yesu ariko arawumesura. Umwambaro wawe bawujobetse amaraso, umwambaro wawe bawusize imyanda, umwambaro wawe barawucafuje, umwambaro wawe muto barawucafuje, ariko Yesu ariko aravugana nawe ngo subirana umwambaro wawe kandi usubirana ari muzima. Sinzi ko hari umuntu yumvira ijambo aryakiriye ngo atere haleluya. Bakoze cyambere bamukuye uwo mwambaro, baravuga ati tumukure turabe ako yahora yijyako, urugo rwereka turusambure turabe. Umva ndababwire, Imana yasubira gusana sana ubuzima bwawe, yasubira gusana sana urugo rwawe. Ako kagabo yahora yishimako, reka urugo rwe turusambure. Uwo mugore yahora yishimako, reka turusambure. Yarategemeye kuzovyara abana, reka inda tuyugare. Umva ndababwire, Imana izabona kuzibura ivyari byarasibiwe. Imana gahugenda uhagarare ku munara utegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uwone witoza gukiranuka, wongera usenge utandukanye gusenga kwawe.
ibyo nibwira kubagirira si bibi biti ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda ivata idukuramo iratweza iratubarira ikiruta ibindi adusezeranya ubugingo ndatangariza ubuzima bwawe ngo Imana irakogeje Imana iramesuye uwo mwambaro bacafuje Imana isubije igikundiro kuri wewe isubije igikundiro kuri wewe dore wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse dore we Imana irakwibutse dore wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse amarira yawe ahindutse dore wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse Yosefu bamukuye umwambaro ryari bamukuye umwambaro agiye kubagemurira agiye kubagirira neza agiye kubafasha nabo abo wagiriye neza nibo bakugiriye nabi ariko ntacyo bitwaye hari cyari amahirwe yo gusubirana uwo mwambaro yabagiriye neza tekereza umutima mwiza wawe agiye kubagaburira bamugirira nabi abazana ibyo kurya abagirira nabi bamugirira nabi ntacyo bitwaye kazima icyiza wagikoze icyiza kigiye kubyara ikindi cyiza ntacyo bitwaye kandi reka nababwire dore wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse dore we mande tala dozego irakwibutse dore wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse amarira yawahindutse ibitwenge dore wari umaze iminsi alalabote mpalazarito noshayimirazo dore wari umaze iminsi ubabaye Imana yibutsa abantu muri iki gitondo Imana yibutse nukuri erekana babwire ikintu cyose gifise igihe cyacu iri niryo jambo Imana yabonye rikenewe muri iki gitondo Imana irakwibutsa naho utabona inzira Imana irakwibutsa naho utabona inzira naho urarurarira ukazinduka urarira saa 9 urarurarira saa 8 ukarira ukikoma dore wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse dore we umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse nta kindi baguhoye ako kambaro ko mu buto niko baguhoye bakugirira nabi umviriza ndakubwire naho ntacyo bitwaye ntacyo bivuze ibyo bakoze ntabwo byahinduye umugambi w'Imana ntabwo byahinduye inzozi za Yosefu ntabwo byahinduye icyo Imana yari yaramuremeye bizasohora rebesha y'amaso yanjye guruza mikrofone amaboko chimumuke chako yamuze atanijewe n'imirimo myiza bizasohora zabirebesha y'amaso yanjye
bikoreho maze mbibemo nezerewe shimumuriza ko yamuze atabitewe n'imirimo myiza. igiye kubikora kubera igukunda gusa, si kubera ko uri gitangaza, ariko igiye kubikora kubera icyo yakuremeye muva mu buto bwawe. isubije agaciro aho kahoze, isubiza icubahiro aho cahoze, witinya nshuti we witinya, witinya nshuti we witinya, sinzokwibagirwa kuko wambereye inkoramutima. witinya we witinya nshuti we witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose, sinzokwibagirwa kuko wambereye inkoramutima. amarira yawahindutse ibitwenge, dore wari umaze iminsi ubabaye, jewe si ndiko ndavugana n'abantu bimaze igihe bimeze neza, ndiko ndavugana n'abantu bimaze igihe bimeze nabi. niba Imana yantumye kubwira abo bimaze igihe bimeze nabi, à gauche à droite bimeze nabi, ariko Imana izamwe no kubigira neza, izamwe no kubiroranya. mwanyura hese reka tugarukiriza. haleluya haleluya haleluya. humura, ndaguhumurije mbwirijwe n'Imana. ndaguhumurije mbwirijwe na Yesu. ndaguhumurije mbwirijwe na Data. humura, Imana iri kumwe nawe wa munyembaraga. ejo nzokubwira umwambaro ugira kabiri. umva, umwambaro wa mbere wari warawutakaje, urawusubijwe. muhaguruke ndabasengera. sinzi uko ubigenza, sinzi ikora icyo nzi nuko iyo tegetse biratungana. Bwana sifiwe. topa la doziga leta ya zaligo tegetse biratungana. ndakwiringiye Yesu, mana we mana we mana we mana we mana we ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Imana iragusubije wa mwambaro wawe. Amen. Imana iragusubije wa mwambaro wawe. bakwambitse umwambaro wo kuvugwa nabi, bakwambitse umwambaro w'ibitutsi, bakwise indaya, bakwise maraya, bakwise igisuma, ariko uraza amazina nawe, raba ya mazina bakwise, Imana irayagukuyeko. wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, alalalalala, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, muzamurira ibiganza Yesu, wanyeretse ineza, mana we, ineza
mayigo akundi reka tuzo ntabyibagiye nuko haleluya ineza y'Imana igukuye aho hantu muri iryo korosi haleluya urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nawe rurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nawe rurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nawe rurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nawe rurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nawe rurondora Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nawe rurondora semamira ariyo migisha nona Imana yakubwenye uyibare nusige numwe erega ni myiza yo gutangaza barura imigisha iri imbere yawe Imana yaguteguriye ugiye kwinjira bashaka numa jewe ndi muvana reka ndabareke mutahe tuzosenga nejo ntacyo bitwaye imitwaro ingwara tuzozisengera nejo ntacyo bitwaye haleluya urukundo rw'Imana rugukuye aho hantu rugukuye muri ivyo bintu rugukuye muri iyo mikongogo kuraho uyo mwambaro w'igisuzu isaha y'ugukora kwanjye yageze nguhaye kubibuka nasarura mana mu izina rya Yesu nyine imbaraga yewe mutanga bugingo we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi buza mazina namwita vuga kunagira neza mutanga bugingo we n'ubutungane nyir'imbabazi n'ubuntu bwinshi Yesu kunagira neza buza mazina namwita Mvuze reka mvuge iki kintu munyemere mvuge iki kintu Imana irambariye ngo ndakubwire igiye kugukorera ikintu ku buryo uzobura izina uyita ku uzobura ingene umva ukusa kuzamura amarangamutima ariko ibi biri prophétique aya n'amajambo ari ibi n'amajambo y'ubuhanuzi Imana hari umuntu umva Imana igiye gukora igitangaza ku buryo azokwicara akarira amarira atari amarira y'uwo urire uvuga ati none haleluya mana we manura imbaraga zaba ushaka uri ikizigiro cyaba kwizeye ni wowe imitima yacu Imana irahagurutse ni wowe Imana irihagurukiye ntabwo itumye abamarayika cyangwa abandi ba irihagurukiye yonyine iguhagurukirije ubutabazi utabona ahantu na hamwe bwari bugi iyo tugendana nawe ijuru riragutabaye ijuru riraguhojeje ijuru rigusiza amavuta ijuru rikwemeje abantu ijuru rihagurukije ibyari byarazinga ego
ndabibonye imana iriko irazingurura ingata yari yarazingasinzwe bakugize nk'ingatasha ariko abacawe ntibavaye abasha imana irakuzinguruye ivyo bikomere wagize mu buzima bwawe uhora haje kubivura burundu akureho n'inkovu abana b'abantu baravura bagasigaza inkovu. Yesu aje kukuvura ivyo bikomere akureho n'inkovu n'amasikatrice yose agenda. Umva ndakubwire mubakugiriye nabi imana nta ruhara ifisemo, mubakwiciye ubuzima imana nta ruhara ibifisemo, kubera ko atari ruhara ibifisemo iraje nayo yinege yerekane nk'imana ku buzima bwawe. Rangwi imana ikuzingurura, nabonye imana ikuzingurura kujya kwingata. Bari barazingazinze ubuzima bwawe kujya kwingata, iyo ngata imana yayizinguruye. Amen. Mana data wa twese girira neza abantu zamuri biganza ndabihezagire. Horia bashakus. Horia bashaka. Betoro boshando. Kigitondo uzocibuka. Iyi tarike uzoyibuka, iyi tarike uyandika ahantu, uyandike muri agenda ahantu, uyandika ahantu. Ibi tarike y'intibagiranwa uzoyibuka ko ari tarike, ari gitondo imana yahinduye amateka yawe, imana yahinduye ubuzima bwawe, imana yakuye agasuzuguro ku buzima bwawe. Usuzugurwa n'utogusuzuguye, utukwa n'utogututse, ariko imana halobo yarire ntacyo bitwaye, ayo marira na yanyuma ntacyo bitwaye. Yarire ntacyo bitwaye muri iki gitondo, kuko imana irikira yegeranya iyahuza na yayandi. Amwe warira wa munsi, amwe bakuriza cagihe, amwe bakuriza ryajoro. Urabyibuka bagutaye hanze, bagusuzuguje, bagushize mu ibarabara, bakaguhindura iciro ry'imigani, abantu bose bakagusuzuguza. Hajya nyene wambariye umwambaro w'ubwirabure, ni ugiye kwambarira umwambaro w'igikundiro w'ikiyoberane. Really boss. Vyuma bituze gato, zamura ibiganza use nk'utekana gato. Ukuzamuye ibiganza imana ikwakiriye umutwaro. Ntabwo vyumvise, imana ikwakiriye uwo mutwaro wari wikoreye wenyene, wari umaze igihe kirekire wikoreye wenyene. So wawe ntiyawugufashije, mama wawe ntiyawugufashije, bene wanyu ntibawugufashije, ariko imana yakuzaniye Simoni iramukuzaniye kugutwaza uyo mutwaro. Urakoze Yesu, urakoze Mama, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi. Tera hallelujah, zamurinde hallelujah, zamurinde hallelujah, zamurinde hallelujah, sema hallelujah. Urakoze Mama, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Birahindutse. Amashi menshi kuri Yesu. Mwicare gatoya dukorera Imana.
umucunguzi shima wamutanze shimwa nawe ukawera wamutumenyesheje fata ishikanwa dukorera imana numva amavuta ndimo nubaraza mugende mwitegurire umunsi w'ejo na haleluya turagera ku munsi wa Mungu wewe bazi utakiri wewe babona umva ndakubwiza ukuri turagera dimanche utakiri wewe abantu bari bamenyeye abariko badukurikirana muri hirya no hino muri mu bihugu bitandukanye Imana yo mwijuru izanwe no kubambura uwo mwambaro izanwe no kubambura uwo mwambaro izanwe no kubambura uwo mwambaro izanwe no kubambika agateka kanyu izanwe no kubashira hejuru twozamura haleluya kadukorera imana karuke ni envelope kani basha kani gutangira imana kira 10 urimo Mana mu izina rya Yesu hezagira abana bawe ubagirire neza ubaha umugisha w'amabara yose mu izina rya Yesu amen. Oh Yesu Kristo turavuga imirimo iyo twakubonanye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye wewe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni abwikuzo Mana yacu ukura bikwiriye abiringira abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. haleluya ariko mwotaje utahe nimugende umugisha w'Imana ujane nawe nako mwari murindiriye Habikuzo Mana yacu kukura bikwiriye kandi nukoze isoni abwikuzo habikuzo Mana yacu saa munani ni deliverance saa munani abatariga inyigisho zo kubohoka mwumva mukeneye kubohoka kaze saa munani tuzoba turi muri ivyo bihe vya deliverance abatarabatizwa mwese mwifuza kubatizwa saa 8 muzobe muri hano ariko ibitondo biratandukanye basha iki gitondo uzocibuka ko nari kikubwiye Hallelujah. Mana hezagira aba bantu bazanye amazi turasutsemo umugisha wawe turayahezagiye Mana mu izina rya Yesu aya mazi abera amazi akiza abera amazi abohora imibiri yabo n'imitima Mana ubagirire neza ubakure mu gasuzuguro barimwo ku bw'aya mazi abakiza ingwara akore ku maestoma akore ku inteste akore mu mitsi akore mu ngingo zose z'umubiri akuri imikoshi n'imikasiro uburyo bwose ubagirire neza mu izina rya Yesu. Yesu ajane namwe. Abgikuzo Mana
nibagiye kuha ubutumire bw'ikone bwasohotse ariko mfise dukeya tuzo gutangije sabwe mana mwizina mana turamukweretse mana mwizina akanwa kanje kazakuririmba umutima wacu kunesereze mana kirishimwe ibyo ukora biradutangaza mu butayu butemesha mw'amazi tukanywa tugashira inyota kaba gahenze tukumva tuguwe neza shimwe mami aya mazi n'ibisubizo byose mu butayu tukumva tuguwe neza reka nkorere kuzo wankoreye ewe mana wumva gusenga kwanjye uradusubira shimwe badufate na kamera akapita nimbona akanwa kanje kaza kuririmba